ukhabara bazire kuranzio meche y'abana kwirwe ya Robert Tuzarirwe uri murambizo w'amashomero mu Ishazeri ya Rushenyo mu district ya Ntungamo amukora go kusima ruhanga abo kwikebigezo ugubira ha Rentable High School banze bansakando akashatu twasharura results twishampa kushakuza no kushemererwa n'ishomero bwebare futweta echo ntabwo butaho amasuku kandi mukashaka kugira ngo abenje bona bitu tino gwi buri umwe nayikirizwa kutunga ki certificate 100% pass aba basimengenderwa nk'inse byo bwegese ahubwo kuba neza kwera beji okangahanga himirimo ahubwo abatungira ubwugo nitwe kabaza yaturema kugitegereza muka kumbenisha amahurure makira kuri the extracts of some subjects in physics, mathematics, biology and economics nashanga ngo competence serba sejo egeza integrating theory with what with practice niwo turimusha shora kafiza mutabani wawe nari muhara wawe nayimere nyoboda tukantwara mu shomero ririya ategeka ubwo niwe nyina ati nubati nkanda kuzomubwira ishomero rero shanga yusaka mawa abana bahati yashi abana ba Museveni mawe cyari kugamba ni cyeto mawe apana nareba basomesa more than 30 na omwana nari umugenzi wawe okumutamo ubwenge akakwetegereza n'ikindi cyukumira munonga omugandi orukuru y'ubwegese mu district ya Shema Evelyn Kenyanji ashabira abaziro kushomesa abana babo abishye nabujo abwambire ubwo abebembezi bashema babire batayirisha mirerya kababizi mode primary school mu Rugarama Shema aho bihire yabani 10 mukago mu grade yo kubanza na shoto na babiro mu grade ya kabiri abaye school fees yo muzire yanga teko mu ishomero iko jurota utabaza polisi kwe wala jya mtaile school fees mtabuza kwala ishomero iwogendo mtabaze kwe n'abantu mumwije mutuganire abatakushoma kandi bizamubwizere twashanga nawe ntagasibiro mbyito so twagera mu reka tuteheterekana sa supporting ishomero kitu turundane rero kwetagwa twije tukora kusima Sayo kusima ebembibe Reverend Father Seriano mutunjireho uri muhwezi wabona mukuru wa Kashekuru Parish abantu binji abo Yesu Kristo yaceze akaba bagera mwiroko mweyoreke omuhongerezi muheyo ecumusa yaragire yabana imyaka 3 ekuzire kurbenyuma Torati korabure 122 Kababizi Mode Primary School nerumwe hamashomero ga government aga UPE agaruko yakurunje mu rushima gashakwa Anita Tukunda na Abraham Muganza